wanimra ho so no na nimguase ato awie na wase wa damage wani monyam o social media ne so. I'm telling you, because eya brantie we ye etimi betena ase e ka kire se da bay ena maame no ye de ne be dey mutie. My first question and my problem I mean now and I said why say Agradaa and Koji wo hwe sa nipa we jimifo we ya na Tina etimi pebone pesusue bi e de mama me se yemfa maame ni konkotum ye jeli no na wo mama part wo ba ya wo se blogger ni bia wo bo akoma obia enya abozigi member. Me magana phone na akwaba edeba attention TV so e mo amode share ene masambeji ekunya ebiu na me di training issue a atese ewo abefontin time so me abeje mu edi egugo se ku ha edi amamo se ne de na etwagu pamcho mo subscribe page no ema me na mo share videos no across all the social media platforms ne so enfa ema me sa na mo like ya kana comment ne so airtime eto se ne de bia bet na se na me bese nsemu a ekoso wo man Ghana nso ubenya bi no hu se wonam ho kwase bi na wonye tontoro bi a wonim de ekoso ewo wa umemu ede na ndi etwagu ewe social media so eni enko na enkoti embra musiamu miemu se bibi se Amankrado adena de bia obekọ Ghana na wakọ na busua fie ana wakọ ye bibia fa omame ena ho na obi beba akọ ne fie ana wakọ ne krom obefiri obeba no na wani nipa na akasakasa bem wa wo hweme wo busa sasem ne pen because last 5 years eye Amankrado ko fie ema sa tam no owusu bempa eko pay visit ono no ho enkrofo bi koye visit ewo ono no ho omufiri ho ba pe ena omuni Amankrado benya problem 5 years later na esi ya na nsi Amankrado ko fie no me twuma adwena si bibi so Amankrado ko fie na nsi yen yenya enkrofo bi eko eye Amankrado ni krom na okọ ni krom no sa enkrofo ni ko ni krom no omuko hu bibi wo ho ena me kama se won but mo adwene emma so wabusa ho pense edi ade ena omuko Amankrado ho a omuko hu Amankrado beba bia na Amankrado anya issue with those people bibi koso ana Amankrado bibusa wo video we na maame na eka no waye wasifie kasie bi wo ho a obi akwa okohu a ana so di social media na asifie kasie bi wo ha obi akwa obehu ana ne machine na ena mi busaw Amankrado mi busaw pa because my mini statement no ye no monye fast monye smart e wo bibi mu ena mi biemani so pa ma mini ka asem no on ma me to asem wi amebo oduani na mati ma mini ka asem bi no wo se ebinum anyamu phone ebinum susu de asidan o ka asasem no but wadwena anya fast ma me gege postu sa de ne edito ho but engege na kasa no ebia no wanim de Amankrado aye no efie enunti wanka ho asem but me na ye hwe video na ye nim de ekono ye nim se bibi se na ekoso no mumiemu se ye ho se Amankrado watime sifie kasie bi wo ni kroma na because ma me na asem no kan etwetwema so NSS maame no akohu se Agradaa ye kan say Amankrado asifie kasie bi ewo no krom wode a ene maame no oye ni brebre. I'm telling you we enya prophecy o eya ade bi a wadwene enko so mini obi di nkomo ewo krom ho a yesi Amankrado hu ni sa no obebu ni se oye ni parfum bi anase obehu ni se Amankrado no oni dwuma bi di a wote social media so a oye ne nyoma. But yes, who both Pia Amankrado ekoni kroma. Eno me bi Amankrado aye no fie ho no. Eno me bi awaye no kromo no. Ukohu awaye mbehyew. I'm telling you. Want to say ya no na omuti 2 bedrooms ha. Omudi bon krofo su dwe no.
mame no oye ni bre emfa woni dan wo he ye wo bi wo ha ye wo difu bi wo ha ohu se o expectation ka obetuma BBC ya ofiri ho ba pe ana ohu untwom ana ohu ade bia onfa ho ne ade bia wo obeye ni bre etia wo wade na wo no ene efe na ni bre minim amanka du fio minim ni krom so minim bibia wo ye but me hu ni say anytime bia nipa bi ebe sra amanka do ewo ni krom obefiri obeba no na problem asi so what's the deal last 5 years ebisi sa yenya nkrofo mi wo mu kwa amanka do fie omu ko ho na busha fie omu firi oba ya no mu ni amanka do be kontoka sansem na omu kika na omu kan fie sem bi wo mu efie sem omu kan no mu ene na metena sna mu se maame no so kasa no eye mama part Agradaa kasa no wo kan se ebinum afa ho e di social ordine ho e di asifie or the keywords be shame but why dwena anye fast ehona mi hu say eye ohu ahin okoma maame no before onsi fie bia e kire so eye daddy Fred obi anim ma daddy Fred so anya ne fighter eye BJ onsi fie bia e kire so sa but me nim obetima sidie amanka do so obi anim de waye but anytime bia na obi besra amanka do woni kromu no obefiri wa obeba no na entokwa be si woni amanka do ntem agisa revel obofo nko a I'm telling you this eye no ma bia won study ye na maame no me chew no ma bia mo hu se maame no onye benfu a katemade okuta bi pa mi mpema no ndi na temda but agenda ma hyehyɛ de ato no me kan say eye maame ngege ene saa ne kraman no ene na tina jimifo no ombeye o ma agye say omo support maame no na ma hwa ade bi me pese me hwa ade bi because maame ne say abozigi member bia ni ho a oye blogger fine na sa abozigi member bia ni ho oye blogger dia ene maame ngege pe oba bi tina na tina enya wadwene na tina enya wadwene na me bebie video bi so e de akyerew ma me nko eye etwe de fun che ma kwati de fun che asese ya opostu ade bi wo na me fe pa mu tie bibi wa ha my first question ene me problem am nya now and say why say Agradaa enkoje Agradaa na ni sika ayira obianti ayepa eye Agradaa ena ni sika ayira Agradaa sika na ayira and according to ono Agradaa ose ni sika no akodi sofo apia biblical ho na ye bisa mo hye se kwan ben ena apia faso kwaje Agradaa sika no okowia ye ana ono na de ma no se onfa nkoye bibi ma no sika no nya sika maame ne de ato ho ena apia ko wiaye apia ko bu maame no prani wanto ni bottom dabi nemom Agradaa pese o bribe obi ena odi sika de si apia so se apia na nim nipa no enti onji na onfa sika no ko bribe onipa no ma no sadia ebeya yenguna ni wase e wona tu expose no obi anti ayepa apia de sika no ko ye no host aye kwakua 9 den kwakua 9 sara mekano sika no ko dua no kwakua 9 suo ya afide mo hu se kwakua na enye obi a afi na obi wura Agradaa mu wo ye obi a wo support nkwasiade eti mo hwe eye damage control na kwakua na beye ye na entronko a teniye ena me pese wo tini o mabiase maame no ni kontompo bia wo time hihye na wa hihye no sumase na wo de keyword bi de asiso na wa chewa hye kentemu eti wani beba ho so na nimguase aka wawie wani mra ho so no na nimguase ato awie na wa se wa damage wani monyam o social media ne so I'm telling you because eya brantie we ye etimi betena ase e ka kire se dabai ena maame no ye de ne be dey mutie my first question ene me problem am nya now and say why say Agradaa
enko jail wo hwɛ saa nipa we gyimifoɔ we ya na tina etimi pebone susuye bi de ama maame ne sɛ yɛmfa maame no konkotum yɛn jail no na wo mama part wo ba ya wo se blogger ni bi a wo bo akoma obia enya aboziki member Mesa makwa ababiom ediba attention TV so pamcho mo subscribe channel ne mame na mo share videos in across all the social media platforms so efa mesa makra mo dasene isambishe